guys, 17 dia pakai ban second. Ini sekarang mau dikompa guys. Halo guys, ini pilihan tadi dipasangin ban guys. Biar lebar belakang guys. Ini lagi-lagi guys, nanti di kasih kilo sini guys supaya mulus guys. Ini ring pilihan depannya guys, ban masih bagus. Ini canggihnya mesin guys. Kalau pasangin ban guys, nah pintar sekali gitu. Tadi aslinya guys, jadi pilot segini guys. Kalau lecet-lecet itu guys, dia gampang saja kasih pilot sini supaya orangnya juga bagus dan dia. Kurang 25, 45, 17. Dia lebar 9 inci, depan 8,5 guys. Ini pilihan tadi guys, sudah dicuci guys. Ini guys, lihat guys, lihat ini. Ini donat guys. Kalau kamu suka videonya guys, coba subscribe guys, baru like guys. Ini guys, tiga mau dipasang pilihan tadi guys. Kalau mobil itu guys, kalau kakinya diganti guys, dia cepat gagal guys. Tadi aslinya guys dipakai pilot kita di, sekarang dia pakai rim 17 variasi sangat guys. Videonya guys. Kalau kamu suka videonya guys, jangan lupa di like, baru subscribe guys. Halo guys. Ya, siap. Ini mau dikasih kuat kuncinya guys supaya nanti ini tadi pilihnya guys, bangsa guys. Halo guys, di video kali ini kita mau masang pelet ring 17. Ini pelet apaan kok?
Pele mobil Avanza guys, baru pele besi, orientasi pele 17 racing. Tadi ya guys, pelean tadi guys. Ya guys, mau dipasang pelenya guys, yang tadi guys. Kalau kamu suka videonya guys, komen di bawah guys. Baru jangan lupa di like guys, baru subscribe guys. Ini guys hasilnya guys. Sudah dipasang guys. Ini tadi yang mobil dipasangi pelek guys, sudah selesai guys. Mobil Avanza RIN 17 guys. Kalau kamu suka videonya guys, jangan lupa di like, baru subscribe guys. Siap.